Pozdrav svima ljudi, ja sam Angry Angelo i dobrodošli u moj novi video. Danas, nakon dugo vremena, radimo ponovno Q&A, tako da, ajde da krenemo. Od zadnjeg Q&A je prošlo, ja mislim, 2 mjeseca tu negdje. Tako da sam evo odlučio napraviti opet novi Q&A. Postavio sam objavu u community tabu da mi pišete pitanja, tako da evo, preko 600 pitanja ste postavili, tako da ćemo pokušati probati odgovoriti na dosta njih. Tako da, ako se niste još subscribali, subscribajte se, idemo mi na 20k subscribera. Znači hvala vam puno, nije mi uopće jasno kako tako brzo rastemo, ali hvala puno. I lupite like ako vam se svidi video, tako da možemo krenuti u video. Što misliš koliko subova do kraja godine? Iskreno nemam pojma. Ajde, pošto rastemo dosta brzo, ajde ja ću reći negdje 3, dobro, možda sam malo previše rekao. Ajde nek bude 25.000 subscribera, evo. Hoćeš snimati Fall Guys, please? Da, bit će još sigurno. Imaš li curu? Nemam. Da li si ikada vozio kakav motor? Crosser, quad, skuter itd. Da, vozio sam quad i predobro je bilo i volio bih opet ga voziti. Da li si zadovoljan svojim trenutnim uspjehom? Buraz, prezadovoljan. Koja si vrsta, vanzemaljac ili banana? Vuk. Hoćeš li ikada igrati GTA 5 sa fanovima da napunimo čitav autobus? Ovo je dobra ideja za običan GTA 5 video, tako da kažem vam, dodajte me u GTA 5 crtica Angry Angel crtica i kad ćemo snimati pokušat ćemo fakat napuniti cijeli autobus. Kad će kraj videa? Čekaj malo, tek smo počeli, nemoj žurit. Kako si smislio ime Angry Angelo? Mislim da sam to ime smislio negdje 2014-2015 godine. Uglavnom kada je izašla ona igra Angry Birds 2. Uglavnom tada sam baš obožavao. Još sad imam Angry Birds igricu, meni je to predobra igra. I uglavnom kad je izašla dvojka, tamo je bila mogućnost da se spojimo sa Facebookom, pa da onda vidimo score drugih igrača, I bila je mogućnost da se napiše username. I onda pošto je engleska igrica, ja gledam kako se kaže moje ime na engleskom i skontam da se kaže Angelo. I pošto je igra Angry Birds, uzeo sam prvu riječ Angry i dodao naravno svoje ime na engleskom, Angry Angelo, i od tada se svugdje u igricama tako zovem, pa sam onda odlučio tako nazvati i ovaj kanal. Hoće li biti neki klipovi sa Bloodom? Pa bit će ako mi odgovori na poruku koju sam mu već poslao ne znam kad, ali vidjet ćemo. Kad ćeš ući u Blood Mastera u session? Ako budeš ušao, uzmi opresor MK2 i raznesi ga. Pa ući ću kad on bude online, ali on je online svake prijestupne godine, tak da. Hoćeš li kupiti novi procesor? Pa šta fali Ryzenu? Najdraži emoji, ovaj tu. Zašto? Zato jer je mutav. Da li misliš da ćeš doći do 100k? Pa najvjerovatnije hoću, ali to tek za 50 godina, nemam pojma. Ne vjerujem da ćemo baš brzo doći do toga, tako da sve u svoje vrijeme. Gdje živiš? Živim u Hrvatskoj. Da li ćeš snimati Amazinger? Buraz, to jako dugo nisam snimao. Aj, ne znam što da napravim, tako da pišite mi dolje u komentare što biste voljeli da photoshopiram. Vi koji ne znate što je Amazinger, to je uglavnom neki serijal gdje ja photoshopiram svašta nešto. Imate na mom kanalu taj serijal, pa onda možete pogledati, pa onda mi napišite u komentare što bi mogao sljedeće photoshopirati. Da li imaš psa? Nemam psa. Zašto baš narančasti vuk za logo, odnosno zašto baš vuk? Vuk je zato što volim vukove, to mi je najdraža životinja, a on je narančaste boje zato što mi je omiljena boja narančasta, eto. Koji auto je bolji, Mercedes ili BMW? Audi. Kako uspjeti na YouTube-u? Rad, trud, napor i strpljenje. Prva igrica, mislim da su bile neke random internetske igre sa Freeva ili kako se već to zove, ne znam. Tako da tamo sam prve igre igrao. Da li se stvarno zoveš Angelo? Ne, zovem se Angelko, ali na engleskom je moje ime Angelo. Neki kažu Angelo, 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 nemam pojma više. Hoćeš igrati Brawl Stars? Ne. Hoćeš li igrati Roblox? To isto ne. Koju državu najviše voliš? Pa svoju. Bi li radije bio haker ili pravio modove? Ovo pretpostavljam da pita za GTA 5, znači da li bi radije bio onaj haker, moder u igri ili lik koji pravi modove za modere. Mislim da to želiš reći, tako da onda bi možda pravio modove, ne znam, obogatio bi se od toga. Kako si? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Kako si ti?
Da li si normalan? 100% sam siguran da nisam. Zašto smo mi čopor, a ne vukovi ili možda ljute papričice jer si ti angry? Kao prvo, znači ja nisam angry, nikad nisam ljut. Rekao sam otkud je ime, zašto, ovo ono. Tako da ništa od ljutih papričica. A uglavnom vi ste čopor zato što je moj logo Vuk i onda smo mi Vukovi. Mislim, ja vas uopće ne želim zvati nikako. Ne mislim ja ono da smo nešto posebniji od drugih, da vas moram nekako zvati, ne znam. Ali pošto svi to rade, evo ja sam odlučio vas nazvat čopor. Mislim da to niko nije napravio. Neki zovu Vukovi, lavovi, ovo ono. A mi smo prvi, bar se nadam, koji smo čopor. I namjerno je ovo CH opor, jer je ono fora je, a ne Č opor. Ali eto ljudi, to je to. Hvala puno što ste pogledali ovaj video. Odgovorio sam na većinu pitanja, tako da mislim da ovdje možemo završiti. Ako vam se svidio video, stavite like, šerajte ga, subscribe se ako još niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada, pozdrav!